san svakog drugog dječaka jeste da postane pilot. Na izgled lagan i glamurozan posao zahtijeva disciplinu, besprekorno zdravlje, obrazovanje i hrabrost. Đorđe Stojović, pilot, uživa u svom pozivu. Ljubav prema ovom poslu se rodila, mogu iskreno reći da je to bila ljubav na prvi pogled. To je bila situacija kada sam sa svojih nepunih 6 godina prvi put ušao u kokpit aviona. U pitanju je bio tip vazduhoplova Fokker 100 na letu iz Podgorice ka Beogradu. Dječački san Đorđe je ostvario u Beogradu. Akademiju sam upisao 2012. godine. Akademija se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio sam pohađao na akademiji u Beogradu dok sam letio u Podgorici sa eminentnim instruktorima koji su nas obučavali za dalji razvoj. Najveća prednost pilotskog posla jesu obilasci svjetski poznatih destinacija. Mnogobrojne su prednosti. Prva i osnovna je ta što radimo posao koji volimo. Nakon toga su mnogobrojna putovanja u kojima možemo da uživamo, kao i non-standard aktivnosti kao što su simulatori širom Evrope. Ipak postoji i druga strana medalje. Najteži dio je što nemamo tačnu rutinu života, tako da socijalni dio života mora da trpi. Tu su mnogobrojni letovi koji se smjenjuju tokom sezona. Svaka sezona je priča za sebe, svaka sezona nosi svoje izazove, tako da je prilagođavanje i usklađivanje socijalnog života sa poslovnim najveći izazov. Nekada se dešava da smjena počne rano ujutro, a da se završi za 24 sata. Nije lako. Tokom zimskog perioda u aviokompaniji je lakše zbog toga što imamo angažman 2 do 3 puta nedeljno, tako da možemo da se fino uskladimo, imamo dosta slobodnog vremena. Tokom ljetnje sezone priča je drugačija, tu je mnogo teže, tu je 5 do 6 radnih dana u nedelji, poštuju se svi zakonski rokovi što se tiče radnih vremena, ali ih držimo na punom kapacitetu. Stojović kaže da je vrlo ponosan na svoj dosadašnji uspjeh. Najviše sam ponosan na činjenicu da obavljam dužnosti prvog oficira u nacionalnom avioprevozniku. Nacionalni avioprevoznik jeste simbol jedne države i simbol jedne cjelokupne avijacije. Za poziciju pilota treba puno odlučnosti, volje i dobre kondicije. Mladim ljudima koji žele da se otisnu u vode avijacije i postanu piloti, poručujem da pragmatično i sistemski odrade analizu i kada donesu odluku da vjeruju u sebe, red, rad i disciplina su neminovni i da čuvaju svoje zdravlje. Koliko imamo odličnih avijatičara govori i činjenica da u svjetskim trendovima postoji naziv crnogorski pilot, koji označava posebno vješte pilote u manevrisanju avionima. Kratke piste, promjenljivi vremenski uslovi, jaki udari vjetrova i česte turbulencije formiraju te hrabre orlove da lako plove nebom.